no wa hwere sa ne mani nyina enti ahwieye wonipa ahwieye na ema enemi gina mo so mo bi meka so hini ni mema ka wo media me se ma papa bi frame ya no pedifo na bema wo su ni minimu wo so o so ne yira wo fo o ye driver ni o ma si wo mu fi wa bo container for provisions 2 years ni wanya accident na nse twa o se na ne yiri gina nanim ka chense o kese da sa papa ne se ne pe Jesus Christ because he say want me nkoma na o se o so hini ni me yire menya ne boni o ma show ne na busuafo papa mame ehweye wo kun wa so le anopa no na ne nsa wo ho no onim se wo kwaba me yi na basa e manya very careful na kame se ma bia ye wo ma bra bo ne se ye de bia ye beje niema ne afa e na yobu ka bi kire ne yire no wo se papa ba ye je boni ba ene ye nwane yobu pia no pa no na ni bibia wo ho but oba nwumre no wo bebe dware akọ adwuma onim so wo kwa ba bedwime na ne yira dane kunani awieye ema yanwene awieye kakra na bibi wo ho se wo kun setwa na utumi gira nanim kasa me kese da wo se me pa mame wo kun ba ma ni sunsum me se difo ba ma kateche ni minimu wusu o kasa na wusu o so hini ni me yire ma show ni na busua papa Sompa FM ma ye yare fo enti asema me yire ka kire me no na me se na betumi de oba ne number ma wose omu ade oyini ni wo frɛ na wan hwa no akasa yi a akire no ma fere nti de me namu no na me share papa ni cry awieye me dofo ya wo toto nsa ye nyaawo wiase nyina ye wo dia ene ye di ye panifo atama ye nwene ho me se wo be sole akwadwuma e bedru anwumre na atohwi chi wo be sole akwadwuma e bedru anwumre na wadwuma firi wo nsa wo store be hye de wani da so na eno to ti ni pa nyana fom na tete awo no e betime firi wo nsa awieye ye tete ma e ma bia ni bradie eka wo mu kuni ekunu mu ni asesa niema na ye sister de bodua no anka na ntwie to no enka conference de wo prepare na ade mpo wo ko na wo na ade dey me se champo tete ma na ya kasa chamema wo hini wo be kunye ni o e bia wo de asamo fro ba o ma me re okra ho wo hini ye me se ya ho se awade akra ene die edebe nti kra na yaware se na onyankopon eka na wotwe kunkun no mu abraya wode aware baaye aware no sa book no ya eda ho no te se na wakoto tv no wo hwemu na wode asetu tv no eno no ya na ye biemu ekenkan ya na sofmame emma bebre ewo agenda ya omde ko aware obia won plan nebo nka baya ne meme kan ene se enka yemfa odo ene mobrohu ene tema ka yemfa nko aware ebi se bema no ya wo kwakọ ware no ana wo ba no ya wo kwakọ ware no wuhu ni timu asem na wuhu ne ye enwie da sene wotie no bibie no no ma eba be ka kire wo se oba we se obetimi aye wo se awieye eni asem asantefo ka bibi se awieye eni asem bema ya wo ware wo ba so wo ba to wo ba nantu wo ba ya wo ko aware wo se bema no sabio ni sika bi ne abusi ofim ne japade bi ya wo wonti nse wo ko ne se chire san ne ma no ehwere bema no a sa so ya wo de ko aware no ebe ya adwuma ma wana se woni odo a ebe ya adwuma woni odo a bema ne pra no betimi atra no ho woni odo a stroke a che bema no a ni bibie nyina aguse kontomire ya yedi akaja no wo betimi atra no ho se wo de sebio enemu asem na ade ko aware a chese awiye na ya aba no wontimi entra no chese bema ontimi ne wo na biem ne mo so de odo na ko aware na awiye na aba no wo behu bema no mobo enu nti ma ene ye kan se yedu so mfum niema yedu so mfum
yanyima ya ho yensusu na ye hu sesebisebio emema no ya ya ware wo mu no obi na wo wo mu no otete wo mu me nye pesemi nkumnya na first dia ya nwadwen papa ma ya nwi se ai na awade a mekoye ni kun bewu amama ye menye japade enu ntinitem dia no ya wish the downfall of the man anga na ko bane sa na wo man so be den awieye no ene sen awura woni mo awieye wo ba wo te awade ase woni mo awieye be ma na wo tane no woni mo awieye wodi akura e ba be so a chen wono ne de na no asem ya mete de me awoye se obi boni nti na oti huemu so ampa se obi nim na awieye a enko be hwe yie na so sie nim ye awieye na ye se ye bi aho kire eni buo ye mu ade ye bi nya kwa awade mu teme srema ye me ye ho asem ye kunu why na ye so omo so kakra wate no mu enwinche fi se ye mo omo dwendwene a ye be kura ne hwehwere amane be to ye ama ya ba be ye mobo be man ka ho a edi o kura ye enya de ye dafo me da se di fo tetema maledi ya kasa kire emema ewiye yasemui na maledi ekomo bia o obibia yesu kristo kura ka no yesu kura ka no onim se wodi yesu afo nyina ato ahia edindi e honkomo ne mle na ne ye be fa na kwa akotintesuo abro na kobana senuyem ewiye asema ye ka no ye kasa dadwene ho a odofo ese se wo kasa wo plane ne mayie na wo dwene daache yana yam yase yenua ma binum ye bonia ye dodo omo se mema ne bonia ye bata enye dodo na ba ma no to so sene mema emma ne bi ye bonia ye dodo di obi yamani bia na ni so na brabum opa si abrosama no ene nina toka amano bi ye so mano ye de die wonim die obesra chobari tirim oni wonye dako enti awie yasema ye ka no bra obi nim die besie ana bibi esi ana obi nim kira asem na maledi na woka ba ko bia na ya medepa ne se ade no obi be ye no die obi ye no mpo okọ wa wo kura mu no wona be pegya ho aya hanta wo so de bi dwere wieye dwere dache dwere die betuwo ene atemu a obekoko wura mu ni cha se drum ne bia ase ye hu se ade bia bebe bia yesom die bebe bia yesom but wo yi die wo de ontimi nyi da bia wo de wo pese okọ ni wa dase sister be dase o bram dase o eya mo bi so nda wase eya mo bi so nda wase na asema ye kan na wo hwe sebe ma betimi anya odo ede hwe oba hwe oni na busua ewo ho bebre ene ewo ho na so awieye no ne oba na yini totwene ekope be ma ofro ana okope boga ene so wanya boga nti na wo yini totwene ye besere awieye momye hwehwe otini no eni na hini ne kane ya kade wode be ma yen na se adwisa papa na obi ye papa ye mfa boni ntwa ne kata mesere momma yenko na ebebo e pa maledi bidawase awieye ememo bebre enya diabetes ne kwasem emma bebre ni yekunu mu adaje yekodoma yemma eni abenu aduane anadwodidie ene kofa diabetes ni bebre di bawo eti ayifo woman of faith for ye fen ba kwa edi we platform so makunu hian watimi arewache because wo ku tena se cha wo ba na wudi ni so mfa so wa yase ne kwasem ubegye di ne kwasem ena wo so ubedwodo wo kun wo be ha no wo be me na wu a eno so wa ne be ha wo ne kwasem sababawa esan tumi ba yade de obi nim de ebesi kina na nipa na wu ba niam ni bi wo ho a eyatiti o atete se papa yo free ya wo su se ne yire dofo agina nanim e ka kire ne se hwese da wo se me pe wo su enti papa obeche wiase da bi awere ho nkuno ebi kuno be ma wonye wo boni o we esan akusan wo ma wadwuma wasifie wabo container auto provisions ma wo nkola na ntizai se wo ba ne nko ana ekoba wonu no etu wonu ne ho wa ba le onyadura wonku obekun wo
Obeku, Obeku, my lady. Obeku at what? A man che na ni brebre ni dos. Na wo de wonu de besi. The be one and two no to no. Mesi yade betumi am wasam. Ne kwasem. Wo besam. Obi be ka se it is stay pa. And why you say? Unso no nka bi nhim. The be Se sa de ni betumi am. Wasam. Esu be sam. Ne kwasem. Eti de ye toto ya beti. Ne ye ho. Yam tuye boase. Na de medi e ka kire wa twato ne se papa Job wo fra no pa no na ne moa no ho na ne ma wo ho but eduru anwumre no na ne niam nyina firi sa eti ebetumi ato eti ya ato boase na nya botre ma be ma no de asie bia ra nya botre na wo hwe wo kun yi na wo yere kora we ni ya nya me be hira wo Kwasem. me hunu be ma bi o yale a obi aba mo na me yera sema me mo na me yera sema me cause o he oba no kwan a ode ne nam so na wa ye adwuma wa hwe no aba hey chameni mo asere ya no asode akọ boko de pastor nyame adom na well yama Ghana for akwaba na yama mahamfa merchant manager tum on Sompa 93.1 live on Sompa television muti enka awia bredia na dia Pomodin Nkomo if we give us Herbal Center kwancha for penny Dr. Solomon Kwadi Sompa FM na doc say meters wa Pomodin hon seminar saying enyem pa rest assured say your monk I give us wo die e be sole agina pa within the next 10 minutes na Pomodin passion kwa wo penny Nyankopon ebenam yen so na won say timi aka no kroje yenro ahodo enum ayebo edwa so emumienu titrim na ye hia ye nemo eba bebo ho nkomo ye bedi nkomo e de afa givers herbal mixture dry boa na boost the immune system malaria typhoid and afa join us e betu ase e de afri woni pedie ne na afa givers p capsules and afa givers core capsules and so aboa na koko ni amama ye woni pedie ne mo no ano so atimi aboa na etu ase e de afri woni pedie ne na afa ma ne mema wana tinka sem and so ko from the betimi aboa na eno nso atimi apagem na afa wo ye bema ama mema ye gina brand na afa low sperm count no betimi aboa na improvising intimacy men compromise on your health frayen G number na ne amon come on live on your TV setup bounce your numbers no aba begu ase obefre on 0543 222 470 0543 222 470 na once wati many na bonkomo na Pomodin passion kon a wo pe no Nyankopon ebena mienso na wonsa atimi aka ne kroje de bia meka say give us nioma mienu a ame ya dan so wa foforo ho ene se de edikan ye nto adro ne keke ye to adro no ede ma wono na nioma hodo a emmo anipadua no ye church se ne be ya betwon ho de afri ho nam se dodo na agidi se wonom onom give us enro na ye won nioma hodo bi ho no ma wonom betimi aya nam se wonom enum give us enro na ba ne sa adro na ho oden pa no anya de se obetimi enso ehu ya no esan so de free ho no ma ye se aboa ma o sense of urgency or sense of proactiveness atimi akonkan anam say ne yempese obeyi yare ahodo a ebeba oni pedia no eso and obi nya kini problem and impo aga na ba subsidize cost anam say yare no cost no is on the rise obi nya bia aya na hokeka no awosoro nanso nya yare ahodo a give us yenu no esana aya na ena hokeka no ewo form yempese obeyi yare ni yare bi ebeba ni pedia no so na hokeka bia odi treat yare a ogidi ese betimi akon ni pese odi san hokeka na enso ekon yare ahodo a give us yenu no enso esa na de bia meka se o ma bia akọ de fa ne se political instability mente me ho ase ntokwan ketwani akase nyina se the police for call na se wono mentimi anso anu a the last point of call I will be show eye de ye friend is asafo enti we boy enkaye amayati ase se woni padua no the last point of call I arabia show eye de ye friend is immune system enti no na ye defense minister I no ewo woni padua ne mu na onyankopon bo ni padua no or the immune system na si honom said the friend is recognition and identification of diseases and infections no enti memwa na enye enti obi honom abon se wa yare ache with over time yare ni enti me nko adentia anam se enei enya de sage sajumade titu na immune system na wase ekanka yare ahodo na ekono entimi enye enti obehu so obehu expect ahodo na so still yare ni ntimi enko enti onum give us herbal mixture dra entontomeda ho no abeboa na a regulate immune system na be boost no na ama hoden hwonkwa timi abem na sa recognition and
and identification no etimi aboa na aye ni nyina sanso na Africa national so say ayade say ansa na benya de friend say a complete healthy immune system no ayade say ni pedua kwa ka bom ansa na benya de friend say immune system be te say bone marrow or white blood cell na for complement system no ebema no ahoden sonko ntimi show kind of no say baby a to no bia e wo man Ghana mu ni tichu pa na herbal shops ahodo no kwa insist say o pe give us herbal mixture adra entontom da ho give us herbal mixture adra entontom da ho na watoto bi na wanonom na ni apomden pa sonko a wo pe no na kopon ebena mienso na wonsa enso etimi aka na kroje na bibia enso etimi akofan ade amount sanso na afa join the area no ebetu ase de afi woni pede ni malaria etu ase da bia meka se akwan ya fast we nya malaria ayade tete se wa study food chain na in process the more na ye fi ahodo no na ene fi ahodo no so pai entontom intene the finished product of a fi na ye no entontom na entontom ahodo aye wonyina no ayade said the female anopheles mosquito wonom ana wonom de yare afene sa malaria yare ne de ba na wo African countries ye declare one malaria free a o man Ghana yen ka ho yada so eko en yare no is on the rise and do na wonom eta de diagro wan where de diagra ayade sa agro betimi adun intene female anopheles mosquito eka wono na opu plasmodium parasite mo awane de agu ni padua ni mo ano ebenam so ama wanya yare a ye fene sa malaria yare ni be na momentum to be ma de on hia mo jam fanya hwint wa bisa ho de ntia ntontom oba ebeka no de plasmodium parasite mo no de agu ni padua ni mo na afi watwe homoja anam sese wanya homoja on timi produce de fene sa offsprings on one kasa nesa so on timi produce without any pamoja ntia no eka ho bi ana wonom ewe na afi wonom de plasmodium parasite mo wani bi e de agu ni padua de be mo ho se wanya malaria de dikan wona ante kakra bi na wabre loss of appetite ntimi endidi waposo eye omre wenyina eye nneoma hodwa ebon ka ye na mo ho se nokre yare efe ne se malaria yare no ebi enso atimi aba woni pedem temi show obepe givers herbal mixture adra entontom da ho na watimi ade adi dwuma be frɛ on 0543 222 470 0543 222 470 na wonso watimi ni na bonkomo apomuden passion kono na kopon be na mienso na wonsa atimi aka ne fine pa sanso na fe time for the area no etu ase e de free woni pede no mu da bia meka se ye wo two major avenues are time for the area no fasoba de di kan ye nso ahodo a ente na ekoni pede no mu na afa nuane ahodo a honte e contaminated ekoni pede no mu nti da bia meka se ene so oto nso de afri abonten a brand a wogidi se ne quality ne washo no obetimi ato sanso na afa nuane ahodo ekoni pede no mu no be sure making sure se one na ben ama ne boiling rate and as a heating rate na kwasho ama ne germs ahodo nyina ekoma monam say aduane a yeto anase mpo aduane a ye no aye de a lot of unhygienic process ansana ne akọ aye ni pedia no enso emu nti oye ne saa no ayade se bibia be ko fine enso e the amount na ene unipedia no etimi enya na pomodem pa no so timi e syndicate ba mu aho se wanya typhoid area wa bra salmonella typhi emmoawa no enso etimi e the amount no de edikan obosha asese from ofile no shores and asa no share sanso e na afei tipaye enso e de no ho asha asese e de ben agim we nyina ye nneoma hodo a e bon kai constipation ya mutim diarrhea uja wonan na wo fe e bon kai amwo se no kre de ye fre no se typhoid no won so watimi anya bi actually oh see I don't know therapy I would give us P capsules and I give us co capsules na pa eboa na oya be ma de afa ne say erectile dysfunction atimi ayi ade afri honom na ene ni padua na timi anya pomodin pa eno so etimi epen of fine sanso na afa we yoba we be ma waten kasem kofo etimi aboa na apagya mu kokko ni amama ye bo ni padua ni mu no o blood vessels na a stretch eyi ni na enso etimi ade afri honom mo na we ne so yon hene wasoma yon hene me sure we the full nutrient na aka message one was say baba intimi ema na me sure onom give us P capsules and I feel co-capsules na eboani to answer the free one finally fraying on 0543 222 470 0543 222 470 na pomodem passion ko a wo pe no na kopona mienso na won say timi aka
Bye bye you. Bye. You. Ebusuafo nyame nhira mo pa Derek Nebel Wilson. Kende di my princess Sisi Tabuya of set state. The udini de media me bana me kam tekre me de be. Ene omoma na me ba hi wen Kende Nicholas Asante wen. Beti Nicholas Nkache. Ena nana ma ekwe okukobi. Nyame nhira no papa. Baby aniki obi amonka nje ne sene maame. Be se mete ne nkache. Leben so ha na September tutu enti say me perfume no on say wan fa mre me wanya ade September tutu wanya ade o wanya ade kra enti eno so hwe ho asem pa na eka enti yeda mo ase papa ye mei ba bia umgina echi ya omune yen ekwa na eba na brampa apagya ne mutsesi anka obeye ma ye fa course sima be enum bi abi obi o ha ma ne megina me fa course no ma ye busuafo awie ye opening di besichina eti to boase ate to bo na bibia betimi asi Kevin brabe gina me hana me fa nkyera mansan gina ha ebuja fo mo Kevin ni me bai wo yata abe na be yutiri nwi no abe na be yi wo wale ya Monday focus 0551931931 0548 atawa yata one na atani gira ha no difference enti bompa ma na me ngunta for me no ate you 0555931931 na yenko yenim yetetema awiye abrampa gina ne shirt achini ebi ebedu anwumre no na furu na twe ebi abetimi asi hello Hello, ma. Oba Mira yetetema o. Yes, me ma fo. Yo yango e no so ye. Na le ye watoma na wo kan atoma kuma so. Na me efia me tiri. De papa bi die be yan fatoma ka ke. Apana mi se dia pa na nsem pen pa. Du ne dia ti na ko bi no. Yani yere yana Sompa. Please, how many new mano? Oh, And so the crowd, when you want a minute of beauty. On any or kind of that's Mr. Campo, yan and ye may be a me one. Monsieur Oye Bema, now warrior, fan free mumma me, and Pamo fe, and Peppy Bia, Pewoba swing at me. On your bonnet da. Mr. Tampo Nancy, what was ye? I'm confirmed to take him by 3 days. Rather me bois, na me da form. Mean many 3 days. And so me da form. Na me slow raddy. Exa. Because me come baby, I'm the only with the Obama chidom. Me mammy, me papa. I come in me cool at Jazz. 80 maybe 80 men, my bonino. I don't know who am in one woe. 2 Sompa FM. Hello. Hello, Hinini. Yaju yentil. Oh, Hinini, Pizarro, you will do King Kersu. Pizarro Yanko. Good in touch by police station and care player. Now, Hinini, and some of the Abano, Hinini. If you baby, I hear mad binum, one day, a member be an Okuru Fasono, Eana asked him. Now, Hinini, or Baby me, a Dinikulania to the sense. I'm on the crowd, poor Juma over Fikrano, then Yamshino. And poor brothers and Boma Grono. And ya dia woni be mani bibi na oni ni be di muan na sa be men tin ho an sa nyame fa akwa ti se sa be men en kwa fini sa wo hwere ne nkwa na ofi asasi so a wo ba hye no ya sompa te dia nam yewura Elliot Foster so doctor so a mo de ba afidi akoni wi amoye no so de bre kunafo an abegina mu bi so wa na wakuku emo bag ba ko ni anwa ani akokọ e de be ma no buza se ubadi ni nahi e bia de na se be ma no ni ti ho ne ne ya wode wo ha be me bua o che like do o che wata be school fees be ye un support na ma be ma na din en ne ye na nyankopon kwa o de ma no be ma tin kana sa si so ansa no be ne kwa it is a yadasi yenu ya be ma o twesi ne friend hoteli na yiri nyame nhira no na nse na bra no na ne ho mfa no na de we akora baadwa aboboso
shabrano otela yire baby a obi a wo maame ya mi shira hate ya mi be shira wo. Hello Pacho yentio Bacho, program for hello. ya te unka hello ebusia fo Sompa FM ma ne de besi case ni trance ba kwa ba obi ama kave emfansi wo ya na yemfre e case ni mra case number 1 abena sewa why complainant be yas na ni mato ho ya ayin wo fly ya wati atomu anabrampa ayin kro pato mi firi kwa mai e ba sorry na ve na ma ada na ma tro na ayin kro compression ti ma na tro so ayin kro kwa mai ada ma minu ba bi a wufiri pato mi firi kwa mai be ma mi firi yo wan wa ba ne kra bi Bernard kwa bena eboa what the Bernard kwa bena eboa e ba sorry hey wanu ne jina adaka mu kwa Odeni God kwa bena eboa Mami abresewa oba show iso a ye wo Bible Quran e be focus ya snap ni bodu ade na ape e pato mi to kusia yo ba pin fa waji kusia de na senani abre e ya brampa te ni pa wu ade na munya je kusia de se ne snap je ka ho asini bo so peja kosoro wai yo bodin eyeme pato eyeme abena sewa mikura kusia mikura snap mikura kusia mikura snap sa samu ame bekan sa asmo ame bekan nokure turodo mi nitro na nanom mo ame oda sewa edi na asi aba penfo awigina wo gi snap age bibifo kosua yi Mommy mpacho ewe hu mi ha enye boni. Me ne bene de kwa na ye wa metie. Ene ya wo mamu mienu. Na mamu mienu no onhyen akora no. Wa befa ba ko se ba ko no on first come discover bro ya dise. Nyabotre. Usia ne da ben na wo ne tena ya. Ene ma age egu. Me mpacho mi sia no be se me man 7 years me me baba ya no 7 years ni. Why ho ade? Me mpacho de bi. Eti de shemu ka ho nkola me ba chen de nyane de ya what yana is what to take it crap am na atobo na bisu adwena ho me ba chen yo mujaye da be na mujaye me ba chen ye jaye de be 3 years de be ba yo ushia no na chasa mote sempena me ba chen ene ede ne si me ba chen de koye nyina ne se menenete no ena ofa afun frɛ ne expert oni ne jaye yes then yes friend ni leja wo ba on na chemp na wo meja yes friend ne ba chan na ko school we ne professor mi abaya ne ho friend ko so atwa yo kase ene mo mi ba chan menenete no ene ye wo ye ba panyinti ye wo de ma na me hu se mi sini ma ene wo friend again ne ka chere ne se wanya na adwunye nu mo ntina na again ne se ne se be nya ma adwunye ne nta wo ne wo ba na ye de eti a wo na wo se forget a wo na ma wo no na ya wadwunye ni enta na me bowura demo na me se won forget awo na ane ma won na onim se wo ba won ne ti na ane me ye de ebe wo ye de nti na wo ka tem se me yonko ba en forget awo na ane ma ye de awo no ene nde wa anka sa me pie le so ne de wa anka na me se ne na ma wo na e bia ma tete de ya sa na me so betimi am obi nso aye de edi mi bi sa na me so anti ya ifo obey court me so betimi am obi ni ma twem awo mu ama wo me ba sa na ka sa asore no enti edidi mama ne mama ala ke bebe yo na chese ubu anu mebu eno ne woso e ma no ayaba ne ye ho me ma ne ye hia no o wi Sompa FM hey na aka sa kire be ma ni mpo anu ne ti so wo wi obi a so be ma obi aro e ba chai e ma e ba sisia na no so e yasem no mu point aka sa offsist e ye duro e ma ye no ye bi e memma enum bi bakai o baba wo bu girlfriend bo modern so be je dro bi ama offsist misremo fa bi na wo de
ade a akɔfo ha wa brɛ ma ene ama ya wa twetwe akwakire eye niema aha ema free yenkoda brem okosu ato onye onse buomu nye umudu nye ni nyina ne kabom me se adansidie pa egu platforms so ye se ye bu bia kire mo kabo hu se ampa edu se ya mamba ko wadawro na be ma de ode hede me de beche eti me srewo wo ba ne kwa sa wo yo ba wo bu ni nsanko ade a oya of6 etu bi na nom hormonal imbalance pimples basa gu anim ebi gu kokoso o message na ni nyina betwa ama wo ho adwo me pa cho yesawo midma suspension ene ne tablet malaria dro tata she ni nyina ya midpoint pharmacy for ne ma pa odi abedwa ma so 0596060785 sister natural spices Sister Natural Spices. Ya wakoko. Chicken flavor. Aponchi flavor. Ya wanantwie. Na beef flavor. Ya was a stew dear. And a stew flavor. Ya fish dear. Ya fish flavor. Ya garlic and ginger. Miss Roko Pebi. We would hear enquire abomu. Anu so no de. Me esha so. Me dwene nyinya bebre. Miss Ro. Me pacho edum pampa so ya papa jema bedu store. Obinya de soap. Wo ho a sister company limited PZ Roman Bantsma so ami dwom adwumafo no mutu awrado ho obeya wo kama 0243535025 Cherry Prestige for na do 2 pure ensuo yi akono na emu sure so de kama abofo ajatum ne yesu ajatum ye party engagement 05 emu sure ina nom na yade bia ni Samsung for so amaye me koto phone Galaxy papa A06 Samsung bowura omo shop phone 1499 obi kuta na 15 for my no girl na also obi na dance St Andrews SHS ye be ko school from 1 copying from 3 or admission na yenko for abanko 0244696911 edusa madansi ni koko efiri moja ene de tu ase ka ho be ma wa ye mere ni padua ni mututu edusa Herbal koko poma woto ene de tu ase mala herb betu malaria for ointment no for massage opono nyina 0500 110 115 kiwak 3p garlic mixture eyetoa ehwewa epai me pa cho wa ye kese abroso 3p stroke achew 3p sanu na etiti 3p nyama hyew so 3p ofra ekutu 3p garlic mixture 0248928824 holy mosquito spray na spray papa na wo display wo demo a emo anketenkete entafre kakape sonkonsuo amenkuo na efie wuro ma gibia boso so fi dada was this spray down 15 minutes I said wo wura demo ho 0322037323 Leicester amwase yas sanitary pad me pa choko pe 24-hour protection bito wo be your form obafro na sope body pinty liners ne wo ba akono kwa unyi to abonte kama bi ansan 0501 390337 locatia baby 247 TIME opebi na nom na ntutu malaria mo no mo ato omani so ade o to akakra bia wa bre musu bia gyina asabia wo ba nso fiti egu ba ma otadua na no so kawana no sa wagu a p ayi no HH time HH eno na wo be no 0244417669 Abishop apemprade eye gold ana silver na wohia yenko ne ko pebi nansese ye bedi bro nyanhwe eye gold ana silver so na gu ni sa so kra 4 cities ubenye bia to astam ro misrokotu bi to ye bedi bro nyan 0558585219 meko Canada meko express group meko di holidays New Zealand yenko Germany yenko France obejo visa yenko ne ko sua degree 0249000448 we every Ghana Grove Pejumaye ababa Pejumaye fa phone no Jumadi sua so na agi number no Pejuma ebisisi na adwuma wo 0308255775 Joy Cam Mr. Yakobo Daso Sabre mfama ni nsu atoto nyina Joy Cam for adwuma ya IBA me patchofre wo Saflo eno mu nkasa standard sheet wo mu mra Eurota mesusu accessories ne yemwa Alozen Joy Cam ya the pre-color coated AX150 self cleansing properties in the room no leakages no
Rustin, Supreme Concrete Product, Aloes and Trust, Pacho, Ye Woodwest, and so Eka. Yawa Techiman, Iron Sub Brigade, Kumase Sokoba and Papa me any police station, dear Mushe, Obama free estimate, the whole Ghana, maybe I will be 0540125816. Papa, thank you. And a moment, Pastor, and I make us a train and you will bore me, Papa. What borough? One found Chemmy, will bore me, Palma, Mrs. Sam, near my call me, Mamma. And I'm sorry, I'm a barbeda. Into one man, I can say, and a mammy, will be born as this table, or your corner, catch any mammy say, Mammy, ne banner to a ham so, and a mammy so bad, or catch him say, on fine a banner ye day, and mamma, my there was a minute, and I'm so now in our back. Now in our back, was that mammy is a catch him, and me met no money touching me, no, my mobile say. And all better, my catcher and say, oh, mamma, Mrs. Seminoles, none touching me, no, I mean, my mayor mobile to me slow. Me and I was in a mamma, and I will want men away a day. Oh, why, not just a wood, and when I will bring I said the audio. I know, say, I didn't say, a dinner say, me mammy, will flash at you. Hey! I know what you would. Bearman, I will not deny you. And a mamma, ten hour, and you say, bye. And look like a topos, no, what's in a bremy. What signing says, signing say, a second one, burning in them. I said, a man, I mean, say, yeah, and your best is sentiment. Sour best is so best, son, I am was Argin. I want a chiramus, or best son. And I was signing a war back. Where do you? Never Zatam the no ye driver Juma. And only a minute here, that's 9 and you say PM by. A PM ban, I'm cool, me mamma, when me bear back a chance at my home for me, and some way me basabasa. Na minim say, be a menamudia. Me one more catch him, sir, menamudia, minko in saying in your tuna, colawe, Nisha. And I'm seeming going into Musa, and I mean, the crown or bar a day. I'm a minty menu about Quibia and Mena Bema quiet day. I can't to me. I'm Pamela young mammy while Shelly basis as a blam and they were quite in the 10 pesos as a colada. I was saying 3 years. We need the 10 pesos as a da. Nay, say, why, Juma? Maybe I'll try and say, why, Juma. A dear Juma, way. Maybe I'll try and say, any dear, say, or no of a billion, a brabaco, a beer hotel, and our day, or Tiano, by saying, dear, now why should I compare Ako baby? Baby, or no muti if you're a minute in Matu, or maybe you would dear one night day, a tuco, send me a call across some quack of him a bar by an old mamma, missing me pedia. Nice, so much by one. Aye, about an idea, mamma, or the number home. About the entire mamma, send me friend is a common and say be a scanning and what would miss a near 20 city for a week. Week now, my friend was an arm press, I don't know, and I am saying, and what could the end so your word and mamma call one more cofa or barn and then it's our barn said, they might send a more and I'm do a barn course and it's hard, yeah, or barn enter. While 4 bar for France, I want in the tea. I was only a wabber said there my wash and more ready, and I'm then a command. Say one in it. Hey, neither one shed any. Some of my own show into me, Gallum saying your over the over say, when you question and any tat and wound yaka. I bless it. And I do banana come home. And I'm then now crack run at the moon saying, my is it one day I sit in my camera. Oh, my and come. Never Bearman come away. Bearman was saying one sharp rano into what be our cotton sour crown and any bench, one sweeping like my sour crown and any idea. Now I cry any bar. I had a bunny tea and change in our play the India. I Jenny, I bet you more bless there. What's what, Papa? I was the farm. No, 20 1 20 one of Mukro one more say I would Nanapuku. Nanapuku, Nanapuku, she won't to my frey, I had the Bajan Nanapuku. Who could quabre one? The Bachai. Hey, quabre bois. Was your grand Nanapuku? The Bachai. Now buy one to admit to mine. What did it tell him, mammy? Jack O'Ban's your friends, eh? Or the I was what the Poma. Gloria Mansa. Hey, Nebasha. Sompa Now the wood on Udino. Maybe I send me the free when they didn't the uncommon ma. Hey, I bless her. Mommy, I bless her. Watching ye. Mommy, a pa, and a bear my wife, you need bodama. Baby, and I won't baby, I can't summon up. I could see. Oh, now one can say, dear Juma. One patch of minutes, no, Monsieur Monaco, into my many and come on, your custom would more. One shower, Juma. No, Sadia Juma. It's evil. 12 who cry. Me who be.
na bɛrima no hwɛ no ɔyɛ bɛrima na topa mu bɛɛhye mama obu ato papa kwa wutu bɔkɔɔ meka sɛ kwabrɛ boa na topa mu bɛɛden ɛnɛ nyɛ ɛmɛma mpɛbrɛ no nso pɛyɛ pɛdie anaa wedeɛ no wɔ mpɛdie saa mama wɔ pɛdie paa wɔde nsɛm to saa ɔma me koraa ahom ɛnɛ nyɛ o yɛawada bi nyɛ o wɔfrɛ talk show mehyɛ mu ɛ ɔpɛna paa na wɔyɛ bɛrima mu ya yo sɛ waa na kwabena ɛboa ɔno nkoa ne bɛrima wobreki wo virgin na me ne boy bi na net ba me de no kwache a me maame mo no ɛna me maame mo si yɛ anuafoɔ ɛna wɔn saa boy na de me tu adwuma mu ɛna ma yɛ ntam tie nti na me sua adwuma no boy ne ba wɔ me gyi me sika me ne na gyae no wɔ me gyi me sika otim bɛta ke me saa na maame kɔfa wɔn no bɛhyɛ dɛm wɔ se me pɛ no ɛna me fa boy ne ba na akora ne kasae ɛna ne boy ne kasae na ase eti na kyerɛ nkanyɛ saa nkasa boy no na woni ni asɛm do to adwuma mu no na me ni on de na nkɔbɛ wo kama ɛna no wɔ hwɛ papa oh hwɛ me kama pa na maame si yɛ anuafoɔ ɛna ame na sɛ mu fra busuam me ba kyai ɛna ama so me ba kyai ɛne so ɔkɔfa talentula yi ai kwabrɛ boa wa wo ba ma na dimfie miensa hospital ho na be yi sɛ wa me ba kyai me maame ne me sister wa meyi wa meyi me wansi wo mpo da na wonyem yɛ no so wangu so menyem yɛ kra mo me ni wo bɛda honom wodi baako ba e wo se ai me ma wo ba e mi ni honom sa tam na gidifo yɛ empire board tonight na me ko obie wo ba e no wo se mi ni wo de makɔbɔ adwamanti de yɛ kan ne de yɛ no korɛ turodo ɛna ama na hwɛ akra ne besine ba wonyem no no da baako wo bedi gu so wa bedi agu mi wo wie yɛ korɔ wo sa ba sɛ wo bɛte me nyama adwin yɛ ne kan yɛ nhwɛ nkɔ wo bɛte wɔna te ne fɛs korɔ asi bebrebe nyina mu no obati meku wasam na badiw na ɛnyɛ sɛ wonyem a kare hwɛ mama so pa na modia na di fo valedi adi adia chese ma ha mu no wode frim doko emu yami do said ya one offices adre di fo no bia wadwamai mu ebi no mai ebu yo said kadi valedi de mu ebi no na si yesu de mu nya obema no mu bi ye bitwa no mama emu efefre bema no ahwewo wo saba asama ne te ana ne ho ofe pa no wo ba be hunu ma se wa ne ho ofe na topem woden say wa braketu ada wodama na topem wo hye Sompa FM ya wotimi gira wo so che ah na mama wo so wanti wotimi pa emma erichwa tete botanti madure ya num bi achese o me na te say ya me adom ye nkwe ho ye pa awiya de onyankopon ase ne asanteman ase ne sompa etiefuo nyina ya damase wo ya wie wa sompa na nye obi bia se maami a oda adutwumu Herbal Industries ano a wode adutwumu abetese baaye na ye ne nipa ye di aduro edi kan eba omamu a ye gitumu na ye gina ye naso abepem saabiri enam ye duro no ya ye nti no amafo agi ya tum no munya anom da ekopem saabiri nti na muhu mi a me be kyeremu kakra bi a kyeremo ebi se ehu se ya empanyufo na mo wo ho ne de omunim adutwum ha but youth ne de dodo na omunim nti ya na me ba ya titra nkasa kwa me ba ma youth no se me ba na ma be kyere se ne adutwum abetesete ya yo se adutwum abetese ya dura e ba ya na ye hwehwemu ye hu se eyema ayemtim obi a oyem taatim ntimi nkodua so na se nipa bi a oyam so taatim a mbede yade bebre na brew etimi de pressure brew etimi de sisi yade brew etimi de ahotutuo brew etimi de yefun yade brew
na sɛ wonum adutwum abites no ɛboa hohoro yam ɛma eyi sɛbe amaman ɛma emoja etimi nya kwa di afusane yie na sɛ saa nneɛma we nyina akɔso a ɛpamo yarewa bebree ɛnam sɛ adutwum abites ɛnwunu ntene bi mo so mpɛ ne nwono etie ye nhwehwɛ mu ne ade adutwum capsules ba ɛyɛ adutwum capsules no ɛyɛ adwuma te sɛ adutwum abites na enti wa wintimi no adutwum abites no na wanom adutwum capsules adutwum abites no ɛma enidane hamo etimi no pa oba sabe wakoye family planning ɛse de bibi hye yensa ho ye de bibi hye cha sabe ya awoni ntimi ma no afi bedu mre bi awo pa awo no bi kura yesi aye na yera yehu ba bi kura hye ansa kura ne yayi ama watimi awo eba sa abo modi asa wo ben adutwum abites na capsules na wonu nu moyi a ebe ma bra na san aba na wasan awo afa ho afa oba na ye ko koko ye yare bi a he ni papa abibifo no ye ka koko enya yade baako koko timi mo obi ani so ye bisi koko timi fifi obi sabe woto uja na ya na ye oya koko timi ma sabe ukọ uja na ya na ukokobo na epie ebasa wonum a we nyina abeboa obo onso uja ne na ya na moja tatatatata sa wonum adutwum abites na capsules a ebuwa yi saa niema we nyina afiri ho afi obi a awo ho odin ma wo no sa wonum adutwum abites ana capsules a ebie kwan ema wonyinsen awo ne enye sabe ema no kwa na ya na awo no problem ni firi ho mo ebi si firi mema no obo ho ana ne nkwamo ana no ayemre wa woda enso bra wa sa akohia obi fofra na emra omote ho na sa awafo no ne bibi atimi atochema wo bema no akwamu na ve awo no ma ebasa predodo na omode hye ma no enti ebasa na samo pa awo a ewo se bema ne oba ni nyina na yede mo na mo nyina mo no adutwum ha no na se ebasa nso a mo mfrɛ me na mo nya kwankye kakra bi mfa ho adutwum ade aboa bebree ye hye ase wo kumasi mfie aduanan ni na mfie aduanan no sabi youth no na bebree ne yanwo wo mo enso edoye gina ne na so saa bepem saa biri na ye nhwemu nso ehu se malaria enso yade a ha Ghana for pa enti ye de adutwum amala bensenso badwa so ye de ba ya manfo atu agusu to bi kra ne ya shoto adutwum abites no etimi atiridie pa atiridie bo abonsa ho ye hojo ho ye omre wanum na ho wuntimi nidi na se ye adutwum amala metese gu anum pe obonsa na ho ahyase ya kentron na wanum oti na wutimi didi ye sanso ne de adutwum bites ebe wo adutwum atonic ebe wo no adutwum atonic na se wonnom fra adutwum malamise na se sia no aye from ena adutwum ano so se wonnom a sabe owie di a apompono cracks no ni nyina esane ema nipadua no hu se yes why mono sa wo hwa me a me gina ho ya me ko 70 years enso ena se da bia me bobo adutwum anti no hu me a won ka se age amenya no enti ena ye ba ya na ensamoda ya de ba e wo Sompa TV so no me ben so de kakra beto aso mommy dey me the number no ema obi a wotie o FM and radio no so adutwum number no 0599 415 919 0599 415 191 and avoda no 0208 161 800 0208 161 800 and afe 0544 174 461 0544 174 461 number no enyina eno no maame edikan aka ne nyina awie na emu maka baako memedro na eye man couple capsules edro nso eba ye egina ne na asoso achepa ye papa no ma sebe
ɛyɛ no ɔma yɛ mmerɛ ɛwɔ mpa so na wato graphic na nso so ɛda dɛm na obi nso timi wura dɛm bɛfa ɛkɔ kenkan bɛrima bi wɔ hɔ a wɔntimi nyina ne naso koraa enti adure yɛka ne sɛ ɛyɛ male vitality bɛrima nom a wɔtimi gyina simpie so di agorɔ ɛma ɛmɛ nyina timi bɔ ne nom to ne nom ahyia ti yɛde twɛn do deɛ sɛ deɛ yɛ maame pɛ mu na akasa no hwɛ n'anim na hwɛ ne yie wɔ sɛ wɔkɔ mfie sɛe nanso hu na wanhwɛ abɛka sɛ wɔ ne yɛ ne yɛ 30 si koraa no ne ho yɛ ayɛ faase ne yɛn wɔ yɛ ayɛ ahabammono mpo asene yɛn nti ɛde twɛn do ne deɛ ɛnyɛ na ɛwɔ dwa so baabi a ɛnyɛ na edwa so baabi a wobɛwura sɛ wopɛ edu papa anom no nyɛ sɛ bi afɛ ne yɛbɛka edu twɛn ho nsɛm atoro na mmom yɛbɛhyɛ mu kena yɛbɛbɔ dawura kyerɛ sɛ dure ba mfie aduanan ni no sɛne yɛtie day one na maame no ɛyɛ aduro no saa na ɛtie sɛ yɛkɔkɔ nsɛnsɛm asɛ deɛ maame kan no no adu twɛn bi tɛsa ɛnyɛ asɛm ketewa koraa ɛna adu twɛn amala mɛs no nso ɛyɛ adwuma yie sɛ wɔsi a wɔde me manum ato mitimi nna aduro no wura wɔ nipadua mu a na kyɛ sɛ ɛyi adeɛ no akɔ fatɔ ne kene ka ho na mu adwuma yie ɛwɔ nipadua no ɛmfama ɛdu papa sɛ deɛ ɛno ana ɛtɔn ne ho enti yɛbae sɛ yɛbɛka kyerɛ wo sɛ Christmas ya ɛbɛyi ɛma yadeɛ ɛmfa wo ɛnto hɔ na man couple capsules no ɛno ana yɛde bɛdi Christmas no nso medɔfo mesi gyae deɛ ɛda no fa ɛto hɔ na ɛnɛ yɛnum aduro na basa yɛ nyina ne yɛde bɛdi because holidays no ɛba bɛɛma no da bi ɔba asɛ ne yɛtie no yɛka kyerɛ wo sɛ yɛma na wɔtwepɛ man couple capsules no wonya bi na wɔde ma bɛɛma no a ɛnigyeɛ ɛbɛba paa number no ɛyɛ 0599 415 191 0599 415 191 and avoda no 0208 161 800 0208 161 800 and afe last one 0544 134 461 0544 134 461 educhunwa bites ene de ka ho ni nyina ya busua baako wonti bibia ase a na wabomodin afre maame e wo number ya de atoso nyina e de amma wo no na bibia wonti ase no yakopon ya adoma na me befa ye maame so ama won so so wani die atimi awio pe educhunwa de ye nim ni fritete eno nti bia wonya ntenka na bia wonim se eni ho a ye beka kire wo se educhunwa nupa no eda so wo honom yakopon hyira mo nya educhunwa tete ma no amfa bia ma me pebi pa me yale ayamuti enti me pebi ano titi aduro edutumu malaria de no o ya omo se anwum sum yaduro anwu na mpenti na me bo ala gese aka maka yo yeda se edutumu awo ti no ayi wa titi e mabunu no mu de munim hwe ye maame no mu de asaye yade o enti bomoden aso ba akwaje odi oba se wa bra be gina dakam yesu kun se o yale a ejina fra yare sabia enso be kasa onyale Mazewa yesi o be ma ne so yale ayi na free hospital mommy wo bowa wonyale na be da no wahu be ba cho wo bowa wonyale be ba cho wonyale na wo na di na sei mommy say wo bra na di na sei wo na e kwa na wo chime yensa wonyale obene na me yekuru mu wonyale bia wo bowa ne ho ode ne sisiri wonyale na me de me kan se sika na emma ono anani nso be ha kra no wo mmehya no kra wo hunu kra no wesa no ho wonim ni mpo atade anim ba cho de mpabo wani itiri nyifu amea wo bowa nanu de be yes abrampa mo frɛ ne maye ne yeso ose nkono abeba na yeyi na free hospital mommy wo bowa enti yam frɛ no wo de sɛ wo bowa am sɛ wa so de ye kwa homa no so ne ya frɛ ne abusa ne de enti a enfie miensa wa wo ba na woni wo kapreda no bia ono so ni nkyire mu wanya no on fire yo eja be ebo a Bernard wadawroma waje pin yeso obefie obeje yeso na akranka wo beba no yeso ono so obi kapase wa ono so obi kaim se be ma wa ye ne bone mema wone te wa anya ne bone ma me nya no hwe le se wo ye de adwuma mommy se be amete no metonkun na wo wa bi cosmetics e be amene ko atuma oh bi wafa hello Bernard Yabwa
Abraham Pamonsan freno. Where the one waje pin ye see em freno. Na akra pese oba ha na wo yale. Ye you free hospital. Eti yesrew fako. Nye no nkasa. Ye ni abre pa. Yenye birthday. Eye we special birthday. Ekoma abena sapoma. Oye adwuma o. Eye Hospitex Company Limited any Kolibu Fire Service na edi anmuhwe. When na we she my brand sapoma. Dr. Blessed Foster. Diade. Ayede. Hello. Bernard Mahe. Me pa cho se producer no wakasa se no be kasa Sompa Nkomo ohinini. Na wo ho te sei. Ena de akakra. Yo ababa we be a friend abra se wa woni no. Oso onu won kra mienu oba ne de wa be fa no. Abamu we ka ho wanya mfie miensa. Woni ukapreda. Na menti me so oboa ntimi nsi. So obi ba wo ba me na diru mfie miensa na oni ni takuda. Asama wo iri kan no kra wo. Na tina kasa aba. Ona me na jai. Na me no wa nkura o kwa man. Ana kwa me kes na na wo ba. Na me pa so wo nti na wa to akona za kin da so wa nkura. 6 March last year. 6 March na so wa kwa le kin so. Ana no ko wakati me se me ni me wa kwa le ko ni ma ngo no ma. I couldn't choose what the media. No, I'm the South Carolina, one of many more. What good in life, I'm not away. Bernard, Miss Rawakwabena, Yanka Aquada by Obani dear, was so old mammy or Yadiatum, Bermuana when you fear me and Sano, Wadaruma, where do Sikada. And then they say, I don't really blame you, why should not go? Maintaining camp. One family. Anything I will buy now, what am I about to say? Fear me and singing now, we are in a dominant phone. 3 years singing, I say, where dominant phone? Now, one man, now we don't fire, we need them. On cook, you come under the fire, or not know of a chica. I will teach you, and you're again. You come out of the Aquamano. Now, I want to know Sharpano. Kwabena mami musa na asemo ma wo mami musa na asemo ma gina so se wa ada no so buru ni nua mami wo bowa me ka me de se me de akra no kwa me ka so me yesika wo ma ya 20 cedi bo no ma wetimi de dem se me fro kamera me kwa 10 cedi 20 cedi wo no me se 3 cedi so wo fro ka taxi ko on ma 3 cedi anaju de so pemadi mia wase brabe diska 20 cedi no ade ama wonka no kole wo soma no kura so won tadwa mani ye ni di ye da no no akoto yesi adwari bi wo ye tini bocho 5 cedi no ade nkwa ya gu ani nkuruma no ade ama ne driver ni number akuse ka wuro kura bi dim wo ba bre pa wo na me ka tell na gedua na wo bom na me ka tell just wo ni no ade akra ne kwa me ma me kwa me friends wa bonu bia no oba no wo hye ne mo wrani nani na kwa mo de ye no so yi ska mo oba ni ja ekwa ya me po dua do oba ra da ase e de wa ti ma ska dua ne me bo mi to ko she babo dua wo ho a wo shaba wo ta jo se me agent ska agent 20 cedi 10 cedi se nka yo no ne baba ko ka se fa 10 cedi 20 cedi ne ma no wo de dem se meje mo ni akokọ ni koshia wa ni mi afa mo hands bag ne ma me na wa ka ho awaka wo so yale wo so wo yale ayi mo jadu wa to si de ma wo no no so wa hweme ba na wo be wuru wi ase wo ba bia wo be gira da ka ete wo kwabena no me so na de na me pa cho kwabena me be ba ne so ade na friend so meje mu na wo de no ba na sabi so me ba lu adi me wudi no na wo ma ne mu a wa ma no me
Woyale bia wo mo jadro no wada abo wo bua woyale bia woyale ya me kwati na ma me na me bani show me bani chana ni sister fla me sakwa bra yale wada ma so wo plant no ena me ja me bana ma me kwata wo na wache ahia wo pepa wo tete kwati ya no nyina pepa ahuru atampai ni nya wa ti bia me se badi 2 billion wo me pe wi abro badi 2 billion no wo fi mu fia kwabena yaboa mura yaboa tie me kakra na wo papa ne yaboa nti yaboa fo de minimu agro wo be ya me yale me pa chewo wo frɛ wo ba se wo magi emu ne anwa sabe wo yire dada wo ba no waka na ti wonu wadi no wa ma ne mu wo bo awa kama pese ba me kwa ye yi ase aduane ane mo po ye no mo komande no mo ma mo hia anwa e ma me sia menye na me se ne mo na me diko si so ene me di ye wa ma me hye brother na tar ko wa to bia ma nkola akura no ba 20 si me di akura na hye wo ne ma me go akura no wo ne ma me tie se wa na se wo mani hu akola no kwabena nya botre kwa se wa se wo mani hu akola no beden wa hwe no mami wabuwa enye se wo hu se wo di wabuwa no se wo buwa wan na e ka no kure ana na me ka no kure jimidi me jimidi me na me ka no kure wan ka no kure da ba no chali tibiti shanti ante te nko fie no wan ka no kure ma wan ka no kure da ba ma we sei na wo kwa adama fatu onyara ba kwato eche ene je stra wo ba ba combat be fie che 150 billion combat ene wo de be ba wo do be hu na wo ba ta le tutu ntokuro wutimi twa kwabena mo fo na to adwa na ma ni loki heart mu mo fo sa me se wo wo de bi di agora ho wo be je ba bi a wo mpe wo ka me se okotu ma ada kem ana assistant mi nyai wo kwabena me pa cho me tun safro da be na wo be ba no problem na ngela mabaya da be na ka sa man de ye nyawa se wa kwaru tum wo mama akara wa to no akora be na me ya akora ho pa na ebi am me salo pa na ka me ni ndi ko man ka opa kokot e ma me runa me salo wa me wa wo ya ko ne me balo bi kana blame you aba tuna to so akoni wo ti nim aba tuna to so di wo na shi aba do ku ti bra wo ba ya wo na ba o se me ni sha akra no na wo ya pa shi no me ni wo ya ka no ko de to nka wo ba na wo ti na o ko ni ta ra ka tele tele wo ai wa pa ka ni de bre de wo de bre me no itu wa di ta ba wo di bin na me atem me wo fa ka na wo to wo di bin na me atem itu wo na o wo di bin na me atem e wo me aye na me ni e da ko na shi na wo di ko na shi ma ko aba wo no ni mra na ma ko ti se me me sha akra no na wo da ko na ko aye di be ta no me ko na chi ko na chi na chi ko na chi na me ko aye me ko aye me ko aye akra no me ko aye me ma ko di bi wa na ma bala to po che mu to no aka me ka me chan sha wo ka me chan sha na ra sha me ba no na me wo di abo ko ti na wo di ta to ni ta wo bu ta eta e che ni ta e di abo ko yo wo chire wo mu shi na wa to no sa wo ka to sa wo ka ta upebu wo shi na na to ta no wo na me no wa na da ka na wo na wo di kana bele na to kan wa no wo da ka na shi aba tra baby Isa mbadi ko shi ani chira pomu pedi menu won tama asem wo se mi di shi ma wo no mbedi ama menu wo mi kwabena me pacha kwabena tie me kakra yaboa nani yaboa me pacha me sira wa juada nani yaboa me pacha juada bra me office na me no ni nkomo me se juada bra me office me pacha na wo de se wa ni me pesa juada me no sia office na ye di nkomo wo to na wo keka de bra he wo po bi tetreta ba frudua o ye ni wo kasem ye krokro ba to pesa wo ye wo se wo yo po ma wo to me wo ba ma ni nya 3 years a wo nche ye di obuo ma wo na wo jira toto ya mpia so wo to wo ni di na mani na mani wa wo ka ta na akra no wo de akona shi no wo de akona jami o anu ti na se bra na me ne wo kan wasem me se bra na me ne wo kan wasem ni free so na me de me ni abotre wo o ma adwena se ho me is the champion to bretew
So mama dance. Birthday no Blessed Foster dey na ready. E ma bi se champo kasa wi. So mama wo hwe wo mi enu asetena ya wo mu etena ya. Em say bra na mama no ebewura mu no na ma eneme nyina ejegun. This is 93.1 FM. Ese na nadwen so ensi ni pi. Ewo mu a ese wo pe no. No akwakofa no. No say ja basa. Enti na meme kan say wo mu mienu no. Ye nche da hu ne wo kan enokre. Enti woto nsa afre no de. Em say eno no bebo. Ewo so mama woto nsa afre na ma oba no so mra bi. Na ye hu mu no kure no. Se na esitie. Ni waka no na mom no. Se oba no so one na wu yo se nyi one na wu yo se woju se won yi odie na so ebetumi a kire because say wo fe say oba no ko baabi enti na bia na so oba no ko baabi eye de na wo ye wan hwe no wo tese wonyin se wan hwe no wo ye wan hwe no so ukokoti mako eno so asene sen enti se na tie bia no se to ne ye de so ma me se ne ye nimu no emra kwa bia so se ye de ne fa sentiase anya dwuma media metia sense abna ada na wo de akola na adwane mommy also de shim no de ko mommy wo me pa cho wo bo me fa ni shim yes ana case we nyina ba me shim ja me ba no me ko galasi ntina me mama mo kola afleme a wo mu nyame me mpe galasi galamsey e wona ma ko de akora no ko ma fa na anko e je hono akwanyem fufla be me de abesi yi na no we nusu ne papa we wonde ne papa na didi ma akola we bi di wonde hwe yemi yenu nyina bebe fa na onu se asantini sa enti mo mi wo boa so wakasem di ni dwane ya wo boa me maame mo ko ka tell se madwane aja me ba no o ma akola ni ska wo maame ka tell ni se ai me de na besi won mi ska be na mpe o pamo wo mo so woni bi wo hon mo de be ma no wa ma akola ni mpu na ni se kura won fa hwa akola ni se bi akola ni kura ni wo hu na no wasa no se etiefo fleti sie ya wonam kuro mo wonam se wa wo mienu enso so wo hu me so a ye kuro mo fo so wa wo baako etiefo fleti o mo nka bi mo mo se ete se ni maame ye lodge ni nti wo ye o se bebe mpe bi ame mfa nko no mo ye flo mo beba enti ni ti de lodge ya se wo ye ho lodge se police lodge yo se de lodge no de twitwa no ho enti wo ka bibi si ya na maame abna so asa wonye o mama ye pa na de omudi ayam na mama mi da su ba bia de ayede a chele wo mo na me nka se o me nti da so so mo ma dwene no ate atom ti se mama mani amla so mo ya afa me ya yibi ponko na wo mfie sen mama ko 26 years wadi mi sa manya 26 years ko so obeye bibia bi mama me but 2 billion ska ba jeno ai no afa akola na mi mu se wo mu biem abusuafo yemre me patcho birthday na ready we ya madam Sapoma we ya Jimo Hospitals Company Limited and Kolibu Fire Service ni die numhye Dr. Blessed Foster CEO Taiwan Media 21st Clinic wono na se en kankyere wo se na wudi wa wodai o strenya mepa o suru nhira e de ma abna se wonyame onkoso ana onye wokese Dr. se odopa jo abusiafo we is a champion fasie we dey see o how dey see yo oboase baby diaper ko ne ko wo bebre maame wo oboase baby diapers wo ho me ma obi na dia bono na ne to ho be na ne to ho ya wese ko bi 100% cotton e be boa papa 0240360394 midima fo se wani ama Dr. Tam da so ho ne be boa wa brabo we mu ko no one time to ya de so stroke diabetes prostate Dr. Tam ya opokia sema midimafo mayera na abua kwa 0500-727-215 Kangen num sopa na ye kangen akala drink water etu ayamti ebuo ni pedua no udidi na abore kwa na msi ejani be dia for 0244944919 ye kangen faith enron ketwa mama faith wa ben wonim de wose ya de ne fruit su kosu na so edro ketwa bi na wode to tachere mana se woni uti oposa wani obo wa shewa so kwa chew Sompa Nkomo wonye yefu nguba yewo mama faith enso yewo so tuom Antiaku Junction Kumase Ainema Kokoben 0244583859 grow fine no madure yi de beboa amwa grow fine wanu mu ato eye grow fine
Una no site titi. Eye grow fine. Okete so ntumi na. To aduro bi no. Ipadua na ye pasa. Le grow fine. Obra yo munye. Eye grow fine. Ayade na ahoto wo. Papa grow fine. Doctor so mo ja so atia. Grow fine. Eye koko. Ane ye dia ye kana ya. Efe nipa no. Herbal center. Usia ye ka no be bia so. Obi 0244596532 Dawood. Doctor me penasem say. Eje so krapa. Me se ho no wo. Say yade a untimi sa. Efe jiminsi wo. Adwaman. Ipacho yade bia. Osa. Fabra. Unum 360 no. Now the ultimate ni twa up no nyina so. 0241244012 Sesame Herbal. Ai. Adri. Uti di na wo fresh herbal mixture. Ebu ni pe bia. Ye booster. Come on. Ubi pini osoro. Kope bi. Insomnia untimi. Chida kwan. Zatika so anentu. No die boy. Akoma bo kinkim. Freshman capsules. Ye adwuma na be cream. Fresh lady oba be your best smart kabeba fresh kobe tu koko kana eba mixture malaria 0243559319 me pa cho abena duabone die yifri mo so bie wano ampa so be tragic osia o sa ka chense nka wo be hye ni coat de je so bia wawu se no de enu de na me ya ni se bia obetimi aye de abefia be ya ba aduane de me mo no so so be ban so ma hwe na ni ma wo ma se ne me ka se me so ko tu dia se bia be ma ho aye de awo so and so still not so I say bibia anye de ntimi no unya sika to wi no unya sika wase wata ase ka ho na me tele ne se wase ntina ma di abra ye bo ase wase pa ntina ma di we se no ntina ne na ne ho odin na otimi wo so wo asere ye sa wa bra katu raki ani wako high bus ade we gina wo so agai meboa ntama bo ko so agai so wo boa oba ne ufifire wo che se do wa yi wakọ trot ya abre ne ho mada wo se wo so a ne ho mada wo gumu da u pigum na be ba nde won cheke esa ya wo dia di fu agitew wo name kwa breboa bremo afaye ye na de di ni nye o ka di bi na o se kan na o so de ba anu we pa na maladu se ai abrase wa ya Mr. Panyini Mr. Panyini abrase wo ti wo kra bi krum sie kode penti ya o so na o so nam ko na o so ko fo ko bran eboa na de wo ya mi hu na so be ne den maladi obey o hwe ne standard ya utimu se obey opedo na o sa wo fom nye wo kasa se nti wo be kasa bia opekasa fin dabi oba wo hia bema no odo ene ma no ana osaso ye na adwese onko ba bia sa ma ti sei no se be mpeduasa a ti se emumu o twalotu ni last money ne ya bo number singe 510 ne ya bo 10 na aka 5 ne ya bo 4 obetiem ebi na mami enemu no mama se wa ye obi odo bema ne ye pa oyi odo kire no de ni mu nyina de ma no na so nam se we sabi we from mfanchame enye ntokwa madawroma yerem na tia we fo bi no mama nyene sa na ba makasa nyewa we fo bi nom de kwasem niye mami we an na no John Kirinti no obedwane agya no sa adentia o mo no se sometimes no bebre pefin preku yes eto okoshi ba no wo hanani no wo hwe se ya no so mu na so white woni se ya malady if no osin konkwa ana man so asabe ye fa wo mu se wasewa no ebinum so eya do mo de je ho pa eto osimu a na wo twene ni se no wo hwe se wasabe odi fo ka ye no kre se wa fo mo pe me njiro se me no mani nyo na mistake na bai mistake be ne ba na me cheme obi abe ma sabe je mo na me cheme tokura me abusa ne he malady obi a wo kwaje mo ni anwa oh no ti me free ele wa se me magenti me kwa so anu aheda ade ya se otam ko wo se ne dai na ese mada no de yawo me na ma je egu me wa na ma ta mo wa ba malady ope oka so mpada mboa pede wo pe na mo boni e wo de di won na emu wo ya emu de ya because sabi na me no ma me we metima ka se wanfa be ma na chi be ma woni be wo no wan hwe wo na obesa so ma won kwa biem se timeko mimi hu bida obeko baby fro obeko be ma wo fro ma be ma na timeko tinu ope no etinu ope no eti be ma ne kase we fa na chi o data mu a me magi na chinyi
ena de me ne ya adweba oba wonti meko wo foforo wonti meko dabi wo betwen actually wo befrefre oh mienka mum oh mienhwa akora no anya sa oba ye sa kopim se bia wo beba batima ababa na wa amade oba ma obi na ate nti oba ne tie ne de male ne odo no na kwabra ye na atwen se gawei on fa yebo ane soso eno de against you ele kwabra ni kabo mo wanu ya tu he ni ka akese ya fe ni kabo na wa se chesen why no say ti u ka sa area na wa hate ene kwabra ni kabo ka ene kwabra sompa no o ye ska no akoto combat wo de bi beba ha o fere na o chane na atele komode ye so bo life no nyamani bi awe akoko du varo ayo maro madam fu bi aminu o London na him asa pon so ho ofe a beautiful lady ne say adwuma sua na odi for de to awasem so yo my lady say ye ka no kre ne ho de efe na wanya bema papa na nso ni mu ni kwasem ni say wafo o mu ho fa nkasa abampa wa hwe ne ya de obeti ne no ntini yi eti mami oh my lady asem we wada roma ye jump on ye South Africans because asem no bibi wom enema wom pa na enema abo ne dia yabra je we no enye zo sabi we for atopa enye atopa ketwa bitemi me de 2 billion me no ya adwene obenya my lady obenya okonya 2 billion obenya wasiri ria wa kana o kan unu musika kro ale kan ya mi nwie da je sa de ya obenya me kan bo so me obenya my lady ana maam se wa se wa 2 billion na ma ana wa mesente so a court rum ne ya adwen we nya bra court kama we fa bi shasha na ni fa bi mo de ko mu o bo do tai nyina sa ya ne sta ba ko wasi ai abere fa ne nko ba bia da bia na do nu kuma wo fu pam na ma da bia fa ne nko na me se na me de ne ba kro na o mu ni me ya da o se adwada obeba nti o de medwada ni nu na ye hu de obeba beka because want to me ngo ba kola nya 3 years oni utem odresi ko hene ba wo ba ma ni nyini te no akora no so be ba de se sentence te ko ko azu no be hu ni nyina bi wo simple ni obi kura na be ko ada na wona ma no seche se wo bossa kola eni ni to wo bossa kola na wo de chela sim na se wa ye guy no wo de nam na ma ni hu no mo se fresh boy na che ba fu ye gu ni ko 50 cents e komo dem ye na che ba fu ye gu ni ko mo gentia e wa abontene bu chekout obeje ko tuo ma na ne ya wonye scan we no de toto sa ne ma na ma eduru ho a obetelewo wono onim sakawa enso eduru waya adwuma o waya adwuma papa na me kwaji ska wasi abontini se ye se wo si wuti wo hu mi wo si na me betwi aka me ko ka hu ni se wo ji ska mo ba na me de bejewo ene na me ka wasi me mabo ti sa ba na one ne hyadem wo no wawale no me ka se me bo ndwa ga ni me hu ni wo bi me wo ye teata won kwa wafo ocha me hu ni wo bi na apart from me kwabena wo mafoforo ba bi me ba chore bi oh na ni ade na hu bi be ma ba ko pon so a so ma me wuwo wuni nwia wuni hwie ganfo mu nya abuchia ma ne ma me ni ba bi aka no ni ba bi aka no ma me ye de adwuma ma me ye no ye police ni no ko pension me kro ka o ma me ka tell me say me so wu na say me se ne ma ba betina ni abusa me enti me shi na ye me nko me na ye me se me nko ma me no wasini so betina ni waso betina ni abusa me won pen owu obi an se ne ye ma won pen ye ma waka to ti me na ye kura me se me nko na omo na wawu wonya nwi wati ase ene wo kasa yana so e case ni we case o so betina ni wa yo de wa busa me ni yema no obi onu wawu no waso betina se me ni ba bi kro ko yo betina ni wa busa me wo ho no wasewu ada wo tani me ntumi hwe nanim wo kete no so ajemi nsem na ne wo ba no ma me nya adwuma abena na ni hwemu ma me no wa ya adwuma o ne ma wa abruto o ya wa abruto ya hwe no sa odidi pa le joli e wodi e bi na midie ko ma ne ba ne meje ya bo odidi o ya adwuma ya ba sompa ba ko na we ne se wode na to no de na napoku wa abruto no nso mi hu na napoku bia ya bo ya ba sompa ala go nti ma kra ne na ne ajanka le nya me suma hem ne makwa akobam beto ata ala ya he no se ne mintimi ntina wasa
na galamsey mu wa ko e be ma we ahu no nde o kama ama we de ye Mutie so mama premai ohini ni adazo obia tie o ya me hye me de ya we ya ni bewu so ohun se mi ntimi nwale ya na ni bewu se mi mu ade nso obehu do ma beba ono kware se wo mo nka ho Mutie so mama premai ohini ni adazo o ma me di asa wa ifro na aye fro na se ni ya hwe ade ni na ko beba wa beba pa na ni wo asem wi ni wo fele hwe abena so do san na to ada pa o ma we ya ra wa ma broken heart na che mi ankasa ka me ya abodam broken heart che me papa ka mi ya u bi dwane kura me kokura me hunu me mpaboa ni matale mi ja ba ho ko ye agita o agita boy na ha no malidi ememu ana aba no bi picture pa e ba na wuhu ya ka se na magija sa adwo na gu nkwa mu ka won ka se mi niye ni ko se malidi na wo ye kama ma kama o jina na me rabna se wo to jina na ti mi ka se sare na me wo ye waso odi sia ko je obi se me nkwa wasa dan wachi o mu fa to ne so e abna dan ho wa wutu ni o dey for abna wo ye kama wa ba wa wo mienu wutu ni wa wutu ye me pa twa bro chirefo mo mo me bayi ma me wate na mo ya mo anu no wo fa no wutu ni ma ari o yin o na me hu bi am se me ba ba chelo she wu mi kura ma ya wanu wa ya ga yo na me ya fu anko ro be fo me ya wo me ya yi mi ma wanu kura anko won fere me ka teso wa ya guy na me ya am so wo trimi pa eyi de mu wo bi pa na afeche be kura mi ti mi ko twa so wuhuro de me o ya ba wa kama o malidi papa you want fair very cute lady a tope sum na chi natural beauty ya massage ni bia abna me srawo enka chi so 20 say 6 ba 26 de enche ubetimi asansu adwuma no na wa hu kula adwuma no na mo skana me de kwa na me mi kodi pan se masa akoye sesu abesi hai no wa han mu so ya wo de papa na ma ya me ya na di adea do obedi yo wo ka atwuma na wani atemu wo ka atwum na de aba wo ka atwum na de aba na bo ho ban ye kasa ma mi ko he bi wono akora na ta ma me ko ye wono wo se akora ne wo se wo sha ene wo ma mi ko she bi na ya je meto ma se wono akora ya ezo so wie no wo te di mi kakara akara wo nchen wi fo so ne atopa ba ya je me nsam o so mami nyango bo inshamu pa na ne ewie ye de nchi akese ebe free Dr. Ba aso ye na ye de ama yahwefo ene etiefo enyina se nyankopon eya adom na adom ne dum yesi na ye betransia me se eye dawubo ane ye bowo amwahu ba bia yade ha wo no wo de beba se ye kan Dr. Ba ne ye kan Ba Herbal Hospital de ya na me ka che se eya yaresabia ane ye bie ana sa yaresabia ne nso eya bibidro ane ye de sa yade mesrew unya bruni adro bia ewo Dr. Ba aso ye mesrew se tie ni ye se Dr. Ba ye mopane bia ho ade ye bia no eye die Bible ne kan ahaban eno ane ye didi dwuma ewo Dr. Ba aso ye ho enti na awie ya me ne wudi nkomodie meka achewo ne se yade te so na bia wachina bre wanante abre wanumra guyam nanso yade ne pa ntimi mo ne homode se be firi nipaduanum amen na che se osuni awerho nko na atataw esan yade enti a eno na na awie me ne wudi nkomo aka achewo se yade fele Dr. Ba suru fele no enti wa yade te so etete wo ha wo no baby ba ko pe ana ade wani be kire eno ne din a mebabo achewo se eye Ba Herbal Hospital a yewo kumase atonzu agomesra wo se ubehwe ne ye na obetie ne ye na obehye ne nso na wagye ye number no na afi wodi wani a kire Dr. Ba aso ye ho na afi yade a yesa nkrofo me nkrofo di ahurusie eme nkrofo che no ma Dr. Ba aso ye eme nkrofo de nkokɔ ne nwan ne monche ebre ye ne nso eye yade a yesa ne nti de ode bakora no onwene ho ne nyina gyina se oba ye no ne yade ne nyina afiri ne so ama ne ho ato no ye number no eye 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 34 82 0244 08 34 82
Dr. Ba ewu kumase atonsu agogo. Aban hospital na wa atonsu agogo no n'echi ana Dr. Ba ewo enkanso ye was painters 18 junction. Ehon so ubehu Dr. Ba ewo ho na yasa oyade ama ho atom. Ewie ye no udi nkoma me se da bia no Dr. Bia wasa si so te se Dr. Ba no wo hwe yade bia hwe yade bia na so wo yade asisi ade ya kansi wo pise sa yade we de wodi chinchini de bre na so de be pie Dr. Ba so ye wa sa yade ne be firi ni paduanum ama won so ho ato eno eni ni padua udompe eno kase ye ka dompe ye ka kasa me so session so se obi betimi anyankwanhia ama ni dompe ene ne kase mu abu eno ye baako ana yade nso betimi abaka se ana dompem ama ni padua no ho akyerew nene yade a me ne wo ka ho asem a edi nipa bebre nya ewo nipa bebre dompe no mo kasa omunim se ye no ano arthritis na sa arthritis ya da bia ne da nyina ye bodin ka kyerɛ wa wutem ne se ebe nipadua no so a ba bia ekotena nipadua wa aposo abroni se wo joint no eno ana sa ohaw ne amane ne ekotena enti na me ne wudi nkume obi ofie opagya ne nse mpagya opagya na beti na enyeye eye ne ya etutu no enti na adwiri nyina kyense na beti ne bibia mo so bibia nyen adenti na opagya ne nse mpagya mesra ma me papa me nua ba wutie me bema se ne se opagya wonsa na se wonsa eye oya omaso ema na eye oya ne tutu a eya no amo adwira besi so sa de ye ka no ebi adinka abeyo fi se wabetia no han joint ene wo ho enti eho ne be hia enti ho ano akotena na se na me ni wudi nkume so wabeti ni sha se ye oya nkakra opagya nyeye na se wantu anamompa amfo ani ankyerɛ echamfo ba nyare wanyina bedwane ho ama me amfa haban to so a awie no hu de bɛyɛ wo nsa no obohu se bɛyɛ wo nsa no sa bɛyɛ o yasa akyire no na yade na wewe na afa gregre na ehye onya sɛ no na afa ama wo nsa na luso enti na obi o ye mesini ana o ye adwuma bi opagya de akra bia bɛhu se ne nsa na hwai na oteam na afa ofrɛ kwabrane sɛ omefa ne nsa enhyemma no ɛno ana saade no Dr. Ba se menka nche on se wo nsa yie wo yesi yemfanhyem a one day ye de hyem onyeye fi se broni ba kra tutu ne nsa tutu ne nkwala tutu a one day bu behu sensan mu aban tu di hyem na na yi da hoi na afi akofa asem abro enti dia menka kira on se enne awie so be hye ne so na betie ni ya won se ye wo ya no ni nyina no o de ba Dr. Ba ho a ne ahwe afi ya arthritis na waposo na ye kan onsanti antia ye mede a kire wuse no arthritis ni betimi ahwe ba bia de hye ring ne ba bia pona wo ni nyina no na afi amana dufu enti no behu obi nsa na aye poti asa ye ne tai onhu ade kro afi obehu obi na ne nsa ne kura na ekoko a oye ne hwea na nyeye eno ana ne ye ka cho se sa no ma we nyina edadi woni padua no no o de ba Dr. Ba ye wadru wa haban ye bepam sa yade no afiri wo so ama ho atowo afi sania ne obi a ne kotodwe ya ne bia me ka chewo se kotodwe ne se mo ade bi ana ade mo so a enwene hunu se nye yade e arthritis na awura mu saade ne kope kotodwe pa pe kotodwe ana akoda no enira ekowura kotodwe no mu ebe ka kotodwe no na afi se wutiranye no ahwe ne nso a ubehu se obi a ne kotodwe ya ne ye eche bia no ne nan na hyase echia eti na meka obi wo a wa hyase ne nan no ba ko uchim sabi anye bole ga betimi ababa ya nanta aye ba akopɛ no ebeko ana ebedege eye no ma mienu enti obi to America sesi America sei ne kotodwa ye ne ya menene nan no krodisi wa echia misrew sa wodo wani hwe wonan na hu sa wo na echia kakra abra wunya nkwanhia bia hunu se ukotodwe na arthritis na akotenem ama na ha adwene na ade ma ukotodwe ye oye eboa ne se ye wo cartridge bi wa na gregre bi o de daka se nanim a ema dompemienu entwie ema nan ni nya hode ma ukotodwe ne timi move se de be ya obetimi anante ne kokane de a ne ko se gregre no ana cartridge na ubehu se akire no wonamwa na afa ukotodwe ni so kakrakra na yese kai nam kwanbone so no ene ho na abehu so obodwenti nyina anye na ye gegegegegege sa na nipa bebre kotodwe tie odisi wa na ewo so obi wo ha ne de ne so na afa ahyase na enwo no ni nyina ne ya obi ewo kotodwe no mu no wonya adaje na do ani kire Dr. Ba so ye ho na ogi etum se ye ne nkasa ni dompe ba bi ehihye bia na yetimi mani nya nkwa wo de ba ukotodwe na nsape
ye dia abate ne ye dia to kotodwe ne so na afi akosiesie no ma na akopam yade bi afiri mu na ukotodwe a wodi adi mfie bebre wo dem a wontimi nsole nante no nyankopɔ da wo ye je opoma ne ato akone na afi yamadu nipadua no anante enti na awie de meka chon se ade bi a ye kan ho asem no so nya adagye na nya gidie na agya ba bi ada ne den nya bag se okɔ ho a wodi agi no agu yam na nso ho ntɔn no na do ani kyerɛ Dr. Bawa ahotɔ ne asomdwe na bɛyɛ wo dia ama yade adi usumfie bebre eye kotodwom yade no afiri so ama ho atɔ ene ye kan kasa asem obi apira wanya nkwanhyia ne namu abu ne nsam kasa abu mesɛ wo sɛ wo de bɛba Dr. Bawa mesi yahwɛ China ni di abato ne nsa so ama ne nsa atoa yahwɛ China ni di abato ne na so ama China ni mu ne nan atoa enye wa haban eye dia eni ntimi ntoa enti de meka kyɛw ne sɛ wa wo nsa ana wo namu abu wo sirem ba bia abu bi a wo pɛse ye dia haban toa no enya dadeɛ ye metwe ema ne nya oya oba ne ye gye oto ne ye dia haban to so a ena kakra bi wo se dompa na nka mu abubuo no na ni nyina ka atua na afi asipi na wonso ho ato enti obi o wo ha ewo ni dompe ne ne kasa mu se ye sasabro na etiti ni padua no ene obi sasabro dokuru ni nipadua sa ma oye ne ho hwenye rheumatism ni nua pa no ene arthritis me so ba ne ye dia haban ni bi ka sasabro firin o ma nipadua no mu biom obayira ama ho ato ennetie ne yese komposem na hawa wo de beba Dr. Baho afi hania yade emu pa na nkwe hania wo de beba Dr. Baho afi obi a wo osa yemkuro ana diabetes ha no no ni nyina wo ba Dr. Baho eno de ye yade nketenkete a na haban de ye nya nikura yin yitime de yema wo na abaye behwew amu hu se Dr. Ba de ye moni di kwa ne boni di a na yade nyina purugu na yade adwane je number no na ne yemfa kasa no emra awieye Dr. Ba number no eye 0244 988 004 0244 988 004 and your was 0244 083482 0244 083482 Dr. Ba wo kumase atonsu agogo Aba hospital nachi enkran ye was Pinterest 18 junction mesraw se mire du so fa bag se okopa yaresa dia ene ba bia wo so do ani kire eye ba so ma mi nyanko pon shapa enti me pa chaw tuku ne nkra asem etwato se adwada na ye frɛ no ye mpese obeba abegege yen to ne nkra wotie cause wotie hwe kwa brani kabo bengazi me de wa bayi ye kan Sompa FM nyame ya aduma Monday ni ahye no enum mojaduro meda me kan kire ye se wo yale jeso wo to wo nyale bia ntoro ko na adi go pakiguo eni biem Monday na nya sa da ade ne bra nkwa na odi ai wodi ayi cha ma ne mfene ne mfie bubu agusu no abetara ablante ye hia o ma abna ma ona mama akasa kamen kasa ona mama ye kasa broken heart enti die stefa tani bia wo so wagine radio yisu wa anya na bonte na radio so aso obi ante me pa cho Robert lubricants engine oil ba cho toka na ka bia hia na koto oil we bi bo engine ho na sa waka so a na aboa o se all weather me na me ka kire wo etro commercial cars private atakureta na activate ne bia pesa oil bo engine ho ban dia eye guba eche wo na wodi begum aboa ama car no nya ho de nya de okobedu yo enya de otumi tu America o de na engine ho de no okobedu ye na no baba mu a eye Robert 0592 350 916 0592 350 Robert engine oil 16 pepa chow Boris B ya gwe na papa akoko dia den dia mere eye organic be bia to na mbenye bia 05 44 445 trenko computer so agye na ni mi phone no entumi anya adwenkyere nkakra 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene efa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa
Womuji international awards ahodo, womuji local awards ahodo. Na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa. Womu die bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho. Eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no. Eye sciatica ena stroke nso de kwa. Diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha baby a wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Middle. Nanda na wote ho a wayɛ stiff saa no. Ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send your men send me na mu twetwe me no. Emu aye titiriti. Mentumi pon sorry. Wo na enwanwa. Enwa me freedom buy na me ka kire wo se. Mato 3P garlic mixture ba. Enti num bi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wa no. 3P garlic mixture. Ani 3P garlic mixture. Ema moja edu mafusane no. Echi. Natural garlic papa bi. Ene e dia ye. Aha. Na no na madam fu kofi mpo ka kire me say. You work natural health for bi drobi omodi aba. Your friend 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya senketo a. 3P garlic mixture. Wo ko tojo ne waposo na asori a. Wo complain no. Sa wonum 3P a. Ebejane se hu. Edro yi enya mapemfo. Ema wo ma wo manofo. Ananse nkoda wo nya nyamfie dumienu. FDA agi adwade nkratso yi atu. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred Piwak e 024 89 28824 and 020 100 0021. Destiny. Away this year market. You go from Jinameno, Yanyan is different type of Jiname. Betobi, Abwani Yafo, Yatete so. Yes, our uncles come and be what Abyss Plaza. Femiche Papa be a damiko. Share. Gashibi. Femibango Papa be a damesa. Share. Yatete Niamane so Bibia or Abyss shop. Bibia or Abyss shop. Betobi cotton, Betobi coche, Eya Fofo la po Yatesu Bla at this year market, Abyss Plaza. Bye bye. So what am I watching Papa Piana? This is my secret. Give us P capsules. Emma, I want to go from now on to me, but to my dear one pen. Give us P capsules. Obedu as a mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer, no national bottom. Are you from? Again, I'm upon a permission that Yamoa as an idiot. No. You nephew, I can't wait. If any give us cold capsules. Say yes, see, I ran the walls. You are cold, what did you nip a dream when in our posa a mamma and in my window will name you. Give us cold capsules. Obey your free. Lawyer, give us cold capsules. And I give us P capsules. Hey, and I give us free. Capsules. And men what if you do what you do, Cronquan, Efa. Give us core capsules. A pin for a batter, one more menu for an inquadawin if you do me no come. Brakasa ye duabon waso a ne dwumadi wo ni pedua biara pom den ene na brabo mu ne hia yi pa enye prekasa nko nuaba ne haban bi ti se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa pedua na abo akwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako ewo ne nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie obenya Prekese powder to Kingswalk Herbal, ni Heroes Herbal, Accra, Okesi Drug Lane, Denny Herbal, Kumasi, Mensa, Takrade, Mose Pharmacy, ni Greenlight Pharmacy, Sunyane, Cash and Carry Supermarket, Asantua Herbal, near Bibidro Depot, Techiman, Sewa Herbal, Mampong, Etufon Fre 0550 19 15 14. Prekese powder, Eyadriane Sanye Drew, FD Ashisha Sankra to Muajiatum. Adi, oish. Honey, I never surprise you.
Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Who said that will complain with sisini kokua? Epe ajiwakade. And no jack a sepan and neck. Because the brew. A yama money mema. A yoku ni sisi ya redrook sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma meme jina brand. Na yeme. Na Edusa ya wasa se me brabo we. Sweetie, baby come on mama adwamo. What does ye aye chuma? It's a living testimony. Kone kojudi. What kaki ya damn suffering. Obie timinumbi. I just append for. One woman kwadano for. Any the onion fear do me. FDA aje edwade nkratoi atom. Hello. Me dey grow fine. Wonu mu atu. Wuntumi nidi. Wunim ni entira. Ebasa na echre se. Yariye ewura woni pedua nimu. A ni pedua no pese wo kutia yariye no. Na enam se. Ahoani nu a ewo ni pedua nimu sa. Na enua na ni pedua no ede eko atia yade no nti. Ema wonu mutu. Enu nti na wo behia grow fine herbal tonic. Aye di koko aje. Emani pedua no nuane nuro. Ma wotumi didi. Grow fine herbal tonic. Wo benya bia ton wo pharmacy. Ni bia ye ton ebibiduro. Se wo pene dodo mu atua. Fresa ahomatrofo yi 0244 596 532. Openfo de oma kwada no fo. Nin kwada wonya mfie dumienu numu bi. FDA aje edwade nkrato yi atum. Sompa. Good morning. Down. Have you heard about Obuasi baby diapers? Yeah! What are the qualities of the Obuasi baby diapers? Only one, okay. It can absorb water. Somewhere. Who can try? It is very soft and convenient to use. Somebody here. Okay, yes, Nana. It's a Somebody. It is good to use. It is good to use. Obuasi diapers, papa near diabo, baby a veggie beer. Obuasi diapers, papa near diabo, baby a veggie beer. Obuasi diapers, papa near, diapers papa near. Use Obuasi baby diaper for the love of your child. I'm saying that Ghana must not introduce free SHS on the whimsical promise of a desperate politician. Many mistakes have been made by countries in Africa already with free SHS. Akufado, minya udeni, wiye bwe. Baumia, minya udeni, wiye bwe. Hey, Mami Jemfua, Nena Mawani Aji, we say. Minya, Samekaya dear free SHS, I am a meme mawahu. I mean, Hunia Minyampo, a Sandy and another Danko Akufado, and Dr. Baumia, Ayenti. So, Kaya Bra, Mukuna no Shayena, a free muno. Annie, Mekaipa. Nani Dasuni Nasa. Some of them, Mammy and sending in Abaco school. I could see send another Danko Akufado. Any Dr. Baumia at the free SHS a buy. Sasia, my mammy and sa coffee, SC, and the kojo, any na cosco, cassia, cassiani be. Minia, no one in the Yamamoka. Almost a mobile modern such a bebemo, a bimoso mobile mobile chum, a bimoso mobile mouth for any be at school fees in be. Hey, I'm a some of your margin be a mo. It is just a wine into ya. No one quite free. I'm a some ya, a ye in the binu, a sinche. No more side on connection man, and the protocol in semi. A safe free SHS papa ya and bay koyo. And not know what's your boy and whom didn't be a say. You ever free SHS on by. Na ya no man bamba say at the papa, no do any Dr. Baumia, Edia Bray and you. And your free SHS for Yana Mamma and go for senior possible. None so say, dear. It is possible. I feel way. Yet, so about the above free SHS on by. So, Dr. Baumia, #1 on the ballot. And then so many sister spices in the human sanoma. Hey, Sister spices, Emma. Dabio, and yes, sir, no moon, so when your sister spices, and man crying near Bomuye.
yɛ mmerɛ kɛkɛ yɛwɔ deɛ yɛde yɛ akokɔ nkwan apɔnkye nkwan adwene nkwan nantwinam nkwan ɛne abomu nso deɛ te sɛ deɛ yaw ɛka no yɛwɔ sister spices flavors ahodoɔ bebree yɛwɔ chicken goat fish beef ɛna stew ne nyinaa so yɛ seasoned powder ɔde gyeene ntos garlic ɛne turmeric ɛna ayɛ enti ɛma nkwan ne abomu yɛyɛ fofoofo na ɛyɛ denso ɛnyɛ na wɔ store dodoɔ naa mu fda agye adwadeɛ nkratoɔ yɛ atom Ono na di wallpapers ebaye ene what the different kinds of eniema abepom e wona so ye Christmas eniema ye de siesie dem any occasion bia ade bia wo pasiesie wo dem bia se bi me te se blind curtains center mats sofa covers material curtains comforters any niema bia flowers ahodo wall clocks a ye de siesie dem pe bia Bralaska Star Enterprise Yewo Kumasi Adum Mrs. Anoche Plaza building eno na ye first floor Mepacho Udru and Krainsoa Yewo TikTok link opposite Circle Mall Okaenshi NS Chemist building Alaska Star Enterprise Alaska Star Enterprise your #1 shopping center That's foul. Coconut IMT, anyway, feel extra pains. This may not go be test be or any capsules. So the mawa, see your cocoa, IMT, why feel menstrual pains in a tenant. Medicine and say why feel yare or choir sabia, and no missing when you're malaria. Me call ya no mammy malamis, me buy an and ben malamis, see why feel. And you don't know what to see, say, look away Yamekwa, or mammy tonic be. Bra, Mrs. said, me share to move. Hey, honey, into a bad and I can't want some son. Oh, baby. Oh, baby. Every Senason, open for or bad time, or my abofra no for, and I abofra only in fear to me 8 me for surgery. Obanya Biato, our pharmacy shop, herbal shops, and over-the-counter medicine at 0599 415191 0544174461 and 0208 161800. Ebusuafo ya ma ya ho akwaba matari efefe free Josie fashion anensa no fe owo bom so no kremi se me so gina na hwese de atade ne style ne tia wani bagina ko be drop papa enti se ewo ye dwumadie bi casual bi bia atade bi a open no free Josie e was 0243 3465 0243 433465 bomso e wona Josie wo na ompama tade fefefe enfama yankwa ma so 0551931920548931
931 na the iron credit same time na nyaso. Hello. Zero 554 931 921 0548 931 931. Inu abana sem no emoya obi amai 2. Hello Auntie Adazwa. Ya jo mpacho enti o. Me ba so nwa yeseta. Me da se. Me ba so sister no onyan to gwase na brown one pen na one shefe ne asem ne mpacho ne mesi aka. Ya da se. Yo, ya da se pa. Obenya to gwase mpa ne yebo se adwada no. Kwabre ebo abenade no. Obeba na asumdwe nso. Aba hello. 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 Pacho yentio. Mami, really have to know. Mami, ya, so kase, ni kasa no kasa ni ya mu de papa na wa kasa yi. Sana mi ya be man so aye de ni ono so sana agene na. Wi aso de ntimi fu bi do mu de kwase ada. Jo na agene. Mami me da. Yes, that's. Ebusiafo edwesi Sompa Nkomo Ebola sorry so am agudiem for abetos.